Yo pwede si balikan ni. Dengar ya, tu ampai di siratu pura mapangewas si badi si sabue. Pure na manoko-noko sisa di sisa buah na taro. Maka di siratu kinro boleh di sisa buah. Na si bamo ki jajo ko pabare mana kata patan deko. Allah na buruk mana ni tu lilimu. Kita punya nasa ngidi tu lima lengi mo piye. Maka dia disiratu usapa ko di sisa buah ko kanto na pacama di runtuk ko. Sapa ko Pak Ustaz dia to ko gagah. Sapa ko pajabat kinro ko pole. Maka di sisa bu dia ni ngak gagah. Syukur tu ko mapa belu onyi itu ya monro. Pai mari di mana ngaleleku. Asa wallah nang kaji to lele mu buruk-buruk mana ni menteri di tu lima kanja je on roteh. Maka dia di sisa bu tapi angkat to on rot di siratu dia nang kau runtuk ko. Nasa kenro nasa ko celengan nama sigi. Maka dia disirat tu wade metoka gako kutong kamuka yan niku ya igat tagi sorong ate matama sagi salah jepu. Jadi usahakannya pegawi pas sidak kata na iya tu pas sidak ke na mo tu bija-bija na padecing itu tannya idi bawang pahami iya tu patola bala makomi tu Pak Bu iya tu ampai kagak saya satola bala to iya na juma bawa kalau kutulo masigi di 5 sabu apa di 5 sabu biasa megang kana iya makoko siya agami na curi ni dia nagati kaluku di 5 sabu muni bawa putin baliung laso agin may palese na 5 sabu dia na lese mak buatang kami pelajari kehidupan kita Pak dia nama bela boleh ko tu iya ko makanja ipakasiwit na makanja padongat na makanja tawakal ka masa di napakan ya bala po ng Allah Ta'ala. Yang katuagaga na paturo po ng Allah Ta'ala melo ni ko macawe ki. Maka da musibah pa usas tanya musibah. Idi metode ta sukuro. Kagayasa waktu na makanja lakay na santai to ni siba lakay na makanre kasi saya na lakay na di na sampaja. Di nang kanoto matahajo. To di manon to miba pakelo to li rate-rate matito. Iya. Sisa na macan rilakay na napay mo to matahagi. Malo bilang-bilang subhanallah, subhanallah. Hindi pay. Iya. Apa po dami mga ibu? Tapakan jaki bate tak jagay lakay ta makuka. Pa ito rone makuka masuli. Tanya makunray makuka masuli. Rone be. Apa 1:7? Ci dia rone pitu makunray di taban dia rone. Kumisun na masigi mo rumito makunray kan. Tuli pepe italutog ni mato kumamaulo tagang kalimataw ko man sunarone be. Tuli maju. Tajagay lakay ta. Pa ya tu biasa Pak sandala min tay ulawan ni natawe, sapi ni natawe, bembe ni natawe, makukuha na mo lakay ni natawe. Iya, mega pangalakay. Iya, Pak mega ni tawi katawana. Iya ku iya tu anak darah dito to maselang, iya tu jandai bahaya. Dito kagok ko Ya tu jandai bahaya. Iya. Tama kamara natutu tanga napa mabaju ponco masalara ponco napa mapatu lampu napa nala HP napa tuoy napa maraka matito agar aku pingin dinanya awe kelo padula ini yang jadi masalah. Ya namanya kami cawa mereka kena. Ini bahaya Pak. Tantangan ini. Ini makukuha mapatasela-sela ito matanak may matuni lino. Iri metode na makanja pa kasiyang ni Pak ay. Kanya sukuro kidi nareko makanja mo pibira jamaah. Makanja ang kamo pa na nabicu to 5 ngaji. Insyaallah. Baraka itu. Makanya saya wasiatkan. Makadakaon na ajak bata susay pada tarupa tau salaman. Ginoriya sa rahmatan lil alamin. Biasanya rahmatan lil alamin situngan na loko sini na alangnya tapakan jaki ajak tasusay pada tarupa tau pu imang ajak tasusay jamaata magay tau mato manca jimakmu baca calet tu tendre nyutu nama apa itu lilago mo pi akhirus salat lilawe
Iya, aja ta susay na makada na bitya ko manchajima ko paponcho-poncho ki bacamu de nakada na bitya pala sisam pajamu makaran paponcho-poncho. Aja na malampelada tomato na kasi tendre-tendre ni. Iya, Pak Maloloy tak de manang ni. Gehe. Tapi idi makmunge aja to ta susay po imang. Napay taluaya na baca imang ito makaran. Aham. Ketuangan na roko no. Iya. Maji imangnya nasang kasya timawa duha ang kami matutoy mapak na puji tu surat yan nale na baca tapawa duha ang katoto nansa imang inaatay na ito limawas samsi di na marigaga ang kasahaba na nabitanaka manchajima 5 taong manchajima tulikulu Allahu na baca maparotes makmungi aga na po dagi nasa ko dito buti ko mo cece mo macho coba kare Naiya na sa gisuro. Hindi po imata baca niyong kota. Hindi na marigaga. Apa itu kung ko'y ibaca manyamang tinggal ipatuyo mani. Aja na tali sura malampi. Lese mati di ka patuyo. Pa di ka mapalay. Tulimondo ni takkajan na. Agar may tabi ko. Makiro jadi mudahkan saja. Pamigatoyo itu mak mumachikaw. Nasa sura pendek. Iko na pe maju na irita. Aga to si Miss sa bubaca. Iya. Tapi mako mati itu Pak ko masigi urus din ang kana malampusi sa. Pa onran na mito se tangit. Mito masigi itu. Panami itu pangurus masigi ang kagoncing Inggris, ang kagonci pokka, ang kagonci pas, ang katogonci polo, angka kaya ka sa goncing Inggris, ang katupanitia Pak goncing Inggris, alin na mapatuki pas, alin to mapatulampo, alin to masaring, alin to mapajalak dinamo, alin na to mapatu radio, alin to mapasalawa, alin na to bang, alin na to kama, alin to memang cajima, obe. Kato goncing Inggris ya tu, pokok na jama manang. Deka mena bereng, ang kato tu gonci pas, citi mena jama, ang patuki pas bawa, yan ang patu radio, kosele radio, deka ni sana jama leange. Ang kato gonci poka, deka na jama. Demi ko rapa itay nang ka. Jadi meto tu gatau suku Pak makome mati ko agama yurus sa bara pataw Ang kato ko tu masigi magala maparotes de ka sumbangan na. Ya ko rapa itay makay kasaran na. Sisa na kerja bakti tay tading. Ang kato tu tau deni yo lilo kerja bakti nang ka tapi ya nasampajat tay tading. Mako tu madupa-dupa memang. Yan na rumah na nabitaro. Jadi sa bara memang patay moloy. Yan na ito nakadagurot na kalisiden rin. Muasa gidi kumega masigi o kutu kampung yang makanja tapak na teh. Madodo niya ito ko tapak na teh kumega masigi. Pak Deni tinule malalang yung loma berejama pa ipago masigi. Mako mega di masigi mako ko Pak Siandre Tapin. Pak berejama na manitak din. Tapi de maro mo masigi ko di. Maro isaliwang. Siasap. Nagkamo 40 tahu Pak ilodongi doa bersama. 40 orang berdoa itu salah satunya ada wali Allah. Yaitu ampai ko masampajat tomate teh nilau nabita 40 jamaah. Sampajat Jumat maka di manta Syafi'i ia pernah sampajat Jumat ko 40 jamaah mukim. Iya, kecuali dia metunagan 40 tahu aku tuh dia nama rigaga. Magai nasabah 40 umatnya Rasulullah berkumpul pasti ente terima doa. Ada kekasih Allah. Ide itu ya tiasanya wali Pak de itu nih matadra manangnya deh. Ada wali yang disembunyikan itu. Biasa-biasa, tapi setiap malam dia bangun tahajud. Kanjak sampai jam penina dia gak tahu misan. Kata tu tahu ya minum kanjak sampai jana kong kamitai. Wah Allah, wah. Tapi dia tu kagak kodi. Ini tuh sampai makanya sampai jasunai koki boleh itaro, pak koki boleh ijama dia gak tahu mitai. Koki masigi biasa kamu papengaruna. Nah, itu. Usahakan tapi ya kode na tuh lek jame koki boleh tajamami manu ko masigi. Pak ya ko meki tes itapat ta. Ya ko maringan yo ko masigi na matana ako boleh berarti malam-malam mamupat. Tapi ya ko meki ni tetong matapat ko kampung ya ko subuh. Law bani masigi ko subuh. Iya na 2 Sabtu ako masigi ko subuh berarti 2 Sabtu tau makanja tapat. Pak Makri Profesor Dr. Hamka ya kumelo kumita salang ya kumalap pa itaw.
Selang, ya komita to matapak, ya ko subuh. Apalagi mako Pak Golo. Namanya di mata pala kajian nila nonton Pak Golo. Dia na marigaga manontong Pak Golo tapi aja tabotori. Pak iya tu tahu boto dia nang kena salama. Iya. Maka dana di kumawala, di kumatawa bere cocok ni dimu mak bereng tapi nalarangnya gamay. Pak iya tu botorangnya Pak degana sesa. Iya ko ati manrei boleh na sesa mo bolang. Tapi iya ko abotoran na mo bolangin lututo. Makuti. Jadi upasa memang ni di tomatok pakanjaki bani sampajata. Tapakanjaki rampan na nyawata aja ta susay pada tarupa tau. Ini ustaz saya aja mu susay jamaah. Maka kita macara apa aja. Mapapi ni tayo na tuli macara mamupar rate. Do, makiro. Bali bola aja mu susay bali bola mo mapun ni radyo makaraja sadana na may matinro tau Bengkili mapangare-ngare motor, mates motor tangas na tau matinro si dapte bolaan. Iya aja. Di mana rota pake lakai aja ta susay baineta isuro macan ede nele di balanca baine aja ta susay lakai tak makat di den jampang itu rone nako bi na bahaya tu Pak Makuti ya rone nendre syahwat na sitang ngami otak na makan re demeto na normal Pak ini na normal iya ini makun re ta pahangnya nakap di lakai ta si jakiha aja tu limon nah itu aja. Yan tu ampay napasang guru tayo nang kataw melo berhubungan na po ba pasurong ang makunray lalong berhubungan pa mabalibaya na mga tutong kikayasan maka bilakin na sempat dengjo lampu itu tangga dia pernah talak ay padengjo oh aja lalu dito gagawin ko ya nih gamaka deh maega aja lalu kakak nga dulu kakak di panan katu cendele man katu takay oy kapapasuron na yan ang kataw mako tu mak bali-bali bija-bijan na mato. Aja tak kada magi ji anakku na chay podang ngada kuluk itu. May kabicaran akong kasurong. Pasangi, makanya perempuan itu yang doanya mustajabah. Itu sampai laki-laki serahkan ke istri dia berdoa. Saya itu jarang berdoa Pak. Selalu titip ke istri dengan mama. Saya kasih ibu. Kung kagagawa cinay, tilodong. Istri kadang doakan. Anak-anak kadang saya minta didoakan. Karena anak itu wali Allah. Yang belum punya dosa. Itu kira Soeharto. Orang hebat toh. Tapi Ibu Tim meninggal selesai. Habibie orang hebat. Ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat. Ibu Ani wafat selesai. Kehebatan seorang laki-laki bukan karena dia. Tapi siapa yang ada di samping. Itu kuncinya. Pejabat yang sukses itu Pak bukan karena dia. Ada wanita yang di sisinya. Makanya komiti mite erone mak baraka atutungan na siapa yang paling tinggi kasih sayangnya ke istri. Pasti berkah itu. Itu kunci. Ya nang ka erone itu lipatar riba ini na panrasa-rasa riba ini na dulu le tujuh kong kanajama. Makuti. Itu rahasia kehidupan. Makanya upoda memang tapakan jaki. Makanya rata-rata kiai itu takut sama istrinya. Ya nana nak bayi ini nama makun. Kenapa? Karena ada berkah nanti di situ. Apalagi kuiwati ya sana bayi ini nanti panan nak. Fatmawati, Sukmawati, Rahmawati, Wati, pacicer ramai. Yan ang kalakay ng kawati ya sana bayi ini nasa bara ni nanaki gang kamate. Itu le salama. Pa enay wati yo mapangiwa mabukunan repi na selesai. Iya, makuti tasapa ni gare. Makunre Patmawati pananakan. Sukmawati pananakato. Rahmawati pacikirato. Iwati malada pa. Dito gago ko makanja matoti wati alay punggawa. Aka ikatua majelis ta'lim pokok na namo arone na cairi manatot. Itu kelebihannya. Pemimpin yang ada wati ujungnya pasti sukses. Iya. Itu memang wataknya tidak bisa ditundukkan. Karena wati itu adalah salah satu jin yang tidak bisa ditundukkan. Nama jin. Makanya. Itu. Kamana meto tu tanrana. Mutu arwane pak nang katau buku ingat atau kalasilasi. Iya. Maka itu pandrite. Guru tak mali itu kebicara mana. Buku ingat na. Mapaliswa nina. Lari layawa. Damu yakong kagagan. Naleko jamu mario. Pak nalapi mamatu. Pak berecikku sana.
Nang kataw marani sala-sala ay may katuto akal-kalasin na. Kaya sa marani sala-sala ya ko jok kay rita madani ako situ dangang maraja taw makito aja tadang kasibaw ng kalasin. Magurito nang kataw malampi ang puto na pacandringan to. Aja mo ka maparesa. Iya. Paresa gare. Para mi tumakunray nang kamakunray mo pa timurese na jom podang rahasya natala. Aja. Ya kumanipi timurese na tu magala po jay bali bolan. Iya, itu ulama kita dari dulu itu. Makanya napa itu nita modelnya nate kada makoy. Makanya ko mamolu itu malah talo igatu ya pita maka dia itu gak talo makanya libun na jimpe manang itu simbol manusia. Napa ipoda toki itu talo ko talo iti na bawi tilok ko manu na rangi manu na babbo dia itu nanti gimanu tate mancajiti tapi manu na curi. Agama nana ya kung ka anakmu masalah pendidikan na kokui boleh petami pesantren kiai pemerang sifat nama itu dia akan mengikuti sifat kiai bukan sifat orang tuanya. Itu pesan. Kita pasti kolagame anak tabu. Ina deta pasti kolagame man rasa ki. Mega ni dui jabi toma ko na patar dui jabi ke. Merepat yang kayak kalipongi ka. Agay doa mustas kadaka mudupai ke. Ni game masuro kumakakat dok. Patami pesantren ni na magampang. Maka naman dari baba cucu ni. Oto kapo memang mita patama. Wasa pesantren ni bengkel Iya ko oto kapo tabawa ipape patunarewa. Iya ko to pusu mita bawa ipelni. Kulo ko mi batana nanta. Iya ko liway batana na padiri si bana igala cepa tu. Apa basi kapo me mata patama. Iya ko mapato memang ita patama dia ka padiri tu. Tapahanya jadi serahkan ke ulamanya biarkan dia mendidik. Takzimnya ke guru itu akan merubah akhlak. Makotiha. Ici dimi kunci na kehidupannya Pak. Tapakan jaki penghargaan talaku Indo Ambo tah. Pakanjaki penghargaan talaku Indo Ambo yang menyerahkan anaknya kepada kita itu mertua. Pakanjaki di akhlak talaku guru-guru tah. Insya Allah mak barakah itu tunggu. Itu saja. Saya bisa berdiri begini hanya karena doa orang tua dan doa para guru. Iya, Pak dongan nami guru tah. Dega agak Pak, ya nang kata anak pesantren. Masuk oleh pesantrennya, nama tengah mak bayi nih, matangga malakai, dia berhasil, pasti kemasalahan dengan gurunya. Pada saat dia sekolah. Makotiha, ya nangka tahu masalah si baguruna. Nasu, biasanya patiti, way matan na guruna nataro, macai guruna, karena akhlaknya dan penghargaannya tidak ada. Maka itu matu kau masuk, pasti man rasa-rasa. Begitu. Magai, Allah sudah jamin orang yang takzim ke gurunya. Ini penting. Makanya ajak sama bela malah dasar kau. Kemudian, upasan. Nah, sebab ini maulid. Iya rona bita Pak Bu agan nameta curi. Iya komeki macuri sifat-sifat na nabita ina iya tu nabita denang kana macai. Denang ka. Maka dai guru atau pandrita ya komelo kumanipi siruntu nabita 40 sona 40 wanina aja macai insyaallah siruntu kana nabita. Tule ka para deta macai 40 sona. Ha? Yo pui di kapang ka 40 macai seso. Nantat dua anak na nanoko moto anak na moto takajan na na chay risi moto anak ada pakasingon ro na macay to pa na suro na na lodyo na chay risi pole na dio na pay bang handu na macay si suro na mabaju na chay risi pure baju na no takajan na macay si na suro lo mandre na macay to pa pure mandre na talabagin panina na chay risi lo masikola na milodi na chay risi eto gag pole masikola na natalem para bagin baju na macay si tudangnya na manonto macay matindra na macay to yede ga kami itu tahu Pak kapatapuli macam seso. Dito gago ko Ajak kami lo masusah. Ajak sak baraki mendidik anak-anak dengan baik. Didiklah dia dengan hati yang lembut, maka dia akan menghasilkan anak yang lembut. Makom itu. Iya. Aja tepandre anu makaleleang. Anu halala eta pandrengan kita suruh mak bismillah ko memandre namo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Napa ninung, nabaca alhamdulillah rabbil alamin, napa semak bismillah, napa minum, napa si nabaca alhamdulillah, napa semak bismillah, napa minum, nabaca alhamdulillah. Makoro cara anak itu minum supaya tidak melakukan dosa besar. Yo pidi cica mitongkang. Bismillahirrahmanirrahim. Dina kwa ya sunnana minum bismillahirrahmanirrahim. Napa yinu sitago, napa baca alhamdulillah.
Ma bismillah siki napa sihinu napa baca alhamdulillah. Ma bismillah siki napa yunu ipatungka matar ru'yar. Itu sunnah supaya kita tidak melakukan dosa besar. Maka moro bateta minum. Bisa lala runtuk tau minum pak. Timun na bakedo. Kana na baca Iya, jadi makiro, makanya itu sunnah dalam agama itu luar biasa pak. Hikmahnya itu, meloki mandre, meki mandre bembe, woi nakana takana mustas, nakana kolesterol, magampa pak burana. Yaitu bembe pulau kunuru Muhammad bersalam. Kodangi pulau kunuru Muhammad ipancaji, ya pulau kunuru Muhammad. Tama musir untuk mencaji pak burana. Bismillah kita andre dena mereka. Angkat tahu alergi udang. Karena songi uran apa yang kita baca kita suruh mandre sambil melihat dia na alergi itu. Alergi ikan kering ya tuh dipakai. Ini tuh nak tahu pandri teh ahli pak burah. Itu ilmunya orang tua dulu. Maponcok itu beres selang iban. Ini tuh nak ahli pak burah. Yopi di depan ni andre, kolesterol, takana malasan emang. Itu coba nih gare, tes nih gare. Coba tes itu, dia nomor gagal tuh. Bembe meta Anda silakan. Saya dapat ijazah langsung itu dari Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Di Wamena kemarin dikasih ijazah langsung. Kasih tahu ini caranya supaya ijazahnya dia dari Lazar. Karena ini yang dipakai supaya tidak kena kolesterol kalau makan daging. Tapi harus yakin. Tapi apa bacaan itu? Makom itu tomatot tadi lo ni mau ya gagai kong kagaga menandre ni mau wijolo na bacanya salawa na panandre. Na kada ali alusuk na mondri pikas sara. Ya mana itu na pa? Anak mondri to menatu mau taru ya mininaw ko makade mawari wasak dito. Ite gare tau jangangnya aga nandre. Anu masalah nak biar tau winalay nandre tapi dia na kana mapadiwatan. Wai aga ninong o kumi benrangi mala wai ninong tapi dia na kana malas sama kalilya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghina makanan. Napak baraka kung Allah Ta'ala kami kuwatan. Coba. Ukun iroba makita. Yupi di sate na tayo nasam. Makapak di wasala sunana. Ano na makapak? Uy, capumi 5 todo. Hawi. Okay. Tapi dia itu nakatopin rami. Kumiruma ko. Mabilo ko. Iya. Makanya saya kembali. Tadi ang kamu tuh pak dongan nabu kumili jagalah kayu. Agak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kepitu. Insyaallah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kepitu ko mangaribe kepitu ko subuh. De nalay tela kay insyaallah. Iya. Salam. Waram perang ni makoto. Tapala mo to? Iya tapakan jaki je servisnya lah kita ya kong kay pole kantor langsung tapaliu ko popata napata sa pusapulu na matinro tu apa tinro na lakay ko popan na baynena 10 mimanne pada ko 2 jam matinro ko rotinro itu sudah diteliti karena leher ini adalah batang otak di sinilah pusat saraf sedangkan paha perempuan adalah kulit yang paling lembut ketika bersentuhan itu diterap. Ya to si torone Pak Burana makundra ke aro na sebelah kiri. Ya kung masih saya makundra ita pasandre ko aro ta sebelah kiri itu rasa sakitnya hilang. Makanya kung kataw manguriwa ni mana tu ipasandre ko dada sebelah kiri. Supaya rasa sakitnya itu hilang. Nega po torone manguriwa di bayne na tuli matolen. Arone gimpeto iya tu. Taresto panasa ngalin. Dito ka to pinra makoro. Ya, alhamdulillah. Iya. Ini penting saya sampaikan. Makanya sahakan tacuri nabi tasipakna, jangan cepat marah. Kung kagaga tapahami jolo. Kemudian yang kedua, agak sifat nabi kasih sayangnya tinggi. Bayangkan nih Pak, cokin na matin roko wajujuna, nagonci 5 wajujuna supaya dia noto cokin. Itu akhlaknya Nabi. Melo igere agagay surit tarad matarap pisos supaya dia nasat dingi kulay gere. Dia narasakan ni sakitnya. Idi pu imang upasan ni. Ya komeki mak gere tatarome mani matarap pisota. Ya kumakadiri ka bangku ku matara sore masigi panitia masigi mali. Ang kamu tu bangku ngibalo tata 3 juta lebih.
Bangku Pak Gere 2,5 juta FDIK namanya. Itu na pakai arak Mak Gere unta. Banyak dijual itu. FDIK, ada Tramontina, ada FDIK, ada Bolarka 1110 Jerman, ada Cak Garpu banyak. Ada Cak Susi itu yang Jepang. Mega Turupana, tapi yang bagus itu FDIK. Yang dengan Tramontina yang berhasil. 2 juta lebih, tapi tak pakai talutok di tasai. Ya ko patapulo misapi ngigere de paniasa itu. Dan itu cuma 1 kali tarik. Ya ko parapakmu ini getam menrek langsung nadapi bukunya. Itu tajam sekali. Yopi di bangku tetanya bangkung, agak pelik perak ya ki buah bangkung. Perak nih itu tanya bangkung. Yopi ro bangku memang to jaji pulih paberek dan itu zero karbon. Yang begitu kita pakai, Pak. Aja nepu imam mali Pak, aku pu imam apa di ulu tuh. 3 juta sitang ngamen li pu imam oh pajayi. Masigi maliwi nala inventaris masjid pu imam makatania kota sele imam paliti bangku. Begitu. Harus dilengkapi Pak, daripada masih sesapingi, masih semanu ikomegere, masih sebembe. Itu, idi matotu masa, iya na tu ampe nabi ta kong kacicak na suruh unu cicak, cicak mi bampa 150 palana. Ya koko dua bampa na mate 100 mage na sabak sudah menakuti. Kaya nabi ta boleh dibunuh tapi jangan menyiksa. Maki pada mi ko mak baja balik ki, idi patasi ko mak baja balik ki. Tau saka ni tau ni jolo, balik ben apa ta bajai. Aja ni baja lupa-lupa. Kisah bismillah muki, napa baca salawat apa dia tu je tu ni bismillah ko bale Pak, dia tu ni gere balele. Itu ampai balele halal bangkain nah. Ya ko binatang haram. Apa ya kene meloti igere to pa balele Pak manrasi ko miki manre laure. Igere mana Pak. Itu nalami dia cek dia tu ni gere balele. Kemudian Rasulullah itu adalah manusia yang sangat istimewa. Mage Pak, demetoga jojona. Itu Nabi tadi ka jojona. Apa jingkarinnya sudah diislamkan. Jadi itu sampai Nabi ta maka dan gini kita manipi siruntu ya tahu nggak tuh karena jin Islam jin karinku saya sudah islamkan. Yang kedua itu Nabi tadi yang kena mengalih-alih. Dia kena kenapa? Karena itu adalah syaitan yang pengaruhi. Dia sampai itu tokong kata mas sampajan atau 5 ngalih-alih tahu dia na khusyuk itu. Patan rate nang kata mas sampajan. Ai tahu dia na khusyuk itu. Makotiha. Kemudian yang ketiga itu Nabi ta pakitan na layolo si balomonri pada. Iku makita layolo pada cara nama kita layolo lomonri. Itu pandangannya tembus ke belakang. Jadi ini tuh sampai Nabi kadang kena sampajan nang kata corok, kayak secorok. Terlambat yo kuni pintu na rokok Nabi kenapa sang kata dari ukulo na pintu na perokok yo kalau kormala sap. Pure mak dari salah Nabi makin Nabi taniga ya ronak lolo. Iya ya Rasulullah lebih tahu kak terlambat karena kita diam terlambat. Jadi itu anunya. Jadi Nabi melihat padahal dia menghadap ke depan karena dia melihat ke belakangnya sempurna. Nah pada itu Nabi takut giling dia nang kena giling uluna lolo watah kali tak putar begitu penghormatannya Nabi kepada orang. Yo pidi giling itu makoi giling makoi Nabi tadi lolo watah kali ini memakoi giling sebagai penghargaan. Gitu. Kemudian dia tuh Nabi tapabu ya ko si bawe tau pance joka si tandre ya ko tudang si batau matandre si tandre salengkana ya ko joka si batau matandre si tandre to jadi dega ga tau hinay tau newe si joka nabita karena selalu sama-sama. Nah itu keistimewaannya Rasulullah. Jadi itu ampai tapi kay salawata ya ko masalawat mo kilo ko nabita baraka bu walengi salawat papa sempo dale aga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat 11 kali. Ya kalau dia tulis bacai, tabacai, wal lail, wasyams, kulon subra bil falak, kulon subra bin nas. Ya aku macala ay matan nas. Pitu menek melona tamu mangaribi tabacai to pa surah. Magai pada way bosi dale tatunas to pandetata. Itu 4 surah dibaca. Apa nito? Wal lail, wasyams. Kemudian kulon subra bil falak, kulon subra bin nas. Ya kung kan anak masih sekolah na yamu tu baca itu cerdas. Diberikan kecerdasan dari segala arah. Angka mana mutu hikmah no ko gamay Pak. Yan ang kataw mapat dilak ka mapat diutu magam papak buran. Aja na tandre oba aga pale ya kumasampaja sunna subuki alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua dinakan na ipadiutu. Ya tau tu Pak buran. Ang kataw madari mangilu lakka na yatu tala pangupu kumasampaja sunna subuh. Alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua. Tapalakmu ya roto? Kaponco mi Pak, ya matutu yala papalampe sunga.
Ya miko pejabat yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten, upasangi alam nasra rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua. Itu pesan Imam Ghazali. Tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ya kong kata melo pasolangi tidak akan sampai. Jadi alam nasra rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua. Itu sholat sunat subuh. Untuk para pejabat pakai itu. Saya kira ia no pangulongan ni Bapak Ibu sekalian. Lebih nak sejam ceramah. Magi-magi napa barakah ibu Allah Ta'ala. Saya wasiatkan. Kode gaga tu lemala caramaku mapamula pamulana latu capana. Syafaat natona nabi talalung. Kendroy apa? Sebenarnya banyak. Tapi apa no pudangi. Yang pertama. Ya kok bangi te amma koki. Tabali bi bangi. Napa masalawa. Tabaca doa sesudah asar. Itu Nabi janjikan syafaat. Yang kedua, tabaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Laqad ja'akum. Surah ke-9 ayat 128 129. Akap itu ko subuh, akap itu ko magharibi. Insyaallah. Syafaat itu. Yang ketiga, ya kung katau mateta tasuri pak ganna isiratu tau masam pajangan. Napa tasuru milodong itu dijanji syafaat oleh Nabi. Ko ganna isiratu tau masam pajangan. Iya. Iya ko demo patulay as-salawa ki akasiratu ko ni Jumat. Nabi juga janjikan syafaat. Ya kode mau patulay ya salawat taban tapi kan. Kaya kana salawat ipakai ustaz jadi mani bawang Allahumma sholli ala sayidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad jadi mani bawang. Ya ko sallallahu ala Muhammad salawat nuru Muhammad ya ko Allahumma sholli ala Muhammad salawat ala nabi. Itu. Jadi di mani ya kupure masa baca perlu biasa makanya baca itu sallallahu ala Muhammad atas sisa dari ke-200 setiap satu salat fardu. Tabaca jolo innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa tabaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. 200 patung ke setiap waktu salat. Makanya pas 1000. Ya ko ganna sisa bu insyaallah syafaat itu bu. Dek to patu nama susah pa penak dingin ko 5 ringa pa dingin. Tidak diberikan beban. Iya niku maka da wede ule ya ustaz itu marepala da ka ina atayna na tabaca. Tapala mo ina atayna to. Surah Al-Kausar. Ya ko di tapalay mati bawan ni. Itu. Yan ang kasusah-susah tasadi talay pangupo yaro. Taulangin na mo kapito ka-10 insyaallah matan na pa pinading pa itu patanang yatin na nabita. Yan ang kaanana pacecera patariyat tangaban ni itu tabacang. Tabaca ko limat tanap patawaru tapalin na iyo kwaron. Insyaallah sabara itu. Matana. Lakay pacecera niya to tibacang. Maka dia bisa daw ustaz o kubana wala tabacang kapatakulo si dina patapino insyaallah. Paja pacecera niya itu. Tapi aja na hindi pasabari pa. Nagato tumakon ray alina na sabari na pacecera lakay na. Memang relaki na nasa gamit ng terus tukar kami itu tenne ko pati tiga panik mo paci bisa ko kami itu pakar ko napala manam makun ray maki itu makanja ya di raloto dan apa to layase ta aja. Deto gago ko to. Abi gato nga tumakun ray mako papa maka ko COD manam man. Mo masanggara ide to nanisang. Iman relaki na nasang antara yol jadi antara macan relaki na siba kurir di gasurog. Deto gago ko Iya, tanah sungang nilakay ta. Palagi ko ceki kumamay nilakay ta ang kapakburan. Iya ko subuh Jumat pertama setiap bulan, akiburan way pala. Taadu mengikuti arah tawak. Bacangin na asal nahu. Napatatu kasiro ko tangan tapake magaru tabacangin na atay na pajat ni macan newe napataka. Talingi lakay taninungi napasisan na tino cede. Tabacangin na atay na mesti kasisan na inung. Denul lema bayne beto rone ko yeto na paso bay. Makanya di arone upak guru ki ya ko subuh Jumat ita capuri ko pita. Insyaallah selamat. Ayo kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.